Assalamualaikum. Hurmatli Qandaysiz? Kendisi, жақсысы. Sizge qutlug'tag'ana keldim. Bayramınız kutlu olsun. Tegish bayramınız bilen. Rahmat. Sizge bizden Doğru atынан, жана жеке өзүнүн атынан bunu sizge bayramdık. Ошондой эле анан биздин атыбыздан бул кичинекей bir sıylık. Rahmat. Altını rahmat. Geleceğe vergenen basın. Ayrışlarda hoş koy. O gün kısıktan çıkaralım. Şunday birge tınç memlekette açık asman tınçlıkты tartıp alыңlar. Aman bolgular. Allah Taala sizlerge денсаулык bersin, uzak ömür versin. Daima şuntip төрүбүздүн көркү болуp жүрө бериңиz. Uğuzumuzdan tutkurup, kayrukta atıp, bazı takipçiler olsun, el içinde barımızda temiz bulup. Tamam mı? Василий Дмитриевич, здравствуйте. Поздравляю вас с Днем Победы. Спасибо. Здоровья вам, успехов, долгих лет жизни. Пришли вас навестить и вот поздравить. И все время, как работал завод Ленина. Благодаря вам и ветеранам, и труженикам тыла, которые отдали жизнь за наше с вами будущее. Не на время, где-то на магнокомбинат. Я заболел. Один курорт, другой курорт. Небольшой такой. Спасибо. Будьте здоровы. Ой, спасибо. Долгих лет жизни вам. Спасибо, еще раз спасибо. Я спасибо.